Om Swastiastu. Wastan Titiang Yunusriani. Titiang saking jurusan PBSA semester 4 Denpasar, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Punapi gatane senutan sami dumugi becek lan rahayu sareng sami nggih. Nggih Titiang mriki jadi ngerinin indek tutorial ngilit sate. Sire senutan sami nenten uning napi nika sate. Di Bali wonten akeh sate nggih, wonten sate babi, wonten sate ayam, wonten sate buri, wonten sate ikan laut. Tiang mriki jadi ini tutorial ngilit sate ikan laut. Yes, sultan sami ikuti mantan tutorial sama tiang ya. Saneka pertama, lilit luluhnya punika uli baduur ngenunang searah jarum jam sambil putar katik nih punika. Ini langsung praktek mantan, ambil langis tandusan punika, usap-usap ring telapak tangan. Ini sampun rata, ambil katik papahnya punika lan luluhnya nih. Patas kadi step ke pertama, lilit luluhnya punika uli baduur ngenunang searah jarum jam sambil putar katik papahnya punika. Ini durus cingakang video puniki iraga sarang-sarang belajar ngilit sate nggih. Ini sampun rata. Langsung praktek malih ngambil katik selanjutnya nih. Lilit makin ulangi sampai rata nggih, sampai benar-benar rapi lilitannya punika. Nggih sampun jadi sadaya punika ngirim praktek kang di rumah nggih. Nggih hasa punika manten tutorial ngilit sate sareng tiang. Dumugi bermanfaat sareng semeton sami. Iraga anak istri patut nika belajahin ngilit sate nggih hampunan. Nak lanang mantan nih kedua ngilit sate iraga nak lu pasti harus bisa. Klungkung Semarapura kirang langkung titiang lunas sinampura. Puputan titiang antep para mesanti. Om Santi 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 Om.